هوالا من راپرین بری خدابو یک جه استاسیون سرکی ینکو ده هلبراندنا سوتمنی ده جه استاسیونا تفل یاکو لحریما کوچراتان یا دیرکی کو سوتمنی پارزون کرنه پیکتانی اف استاسیون جی ببو آرمانجا ایریشن قرکر ین داگرکری دولتا ترکیه لی نبونا خدمتی یا وی استاسیونی باندوره که بچه آوایی پیک بینه او روشا داویا الاستاسیونی بچه آوایی اوجیم نوچگهانا من راپرین علی و بسام خلف اولی می نوچگهان الاستاسیونی با آوایی که برفره لیکولین کرنه و راپورک آماده کرنه املی تماشا بکن. داگرکریا ترک شوا چارده چله اف دفر به 10 جاران بمباران کر. دنجام وی بمباران ده وکه دیمن دجی خویایه 16 مصفاین کولوی حقلی لفي دافري بالتمامي هاتنا ويران كرن لعليها كي دنجي خزانن مازوتا خام كو بشتي تي صافي كرن خزانن بنزين غازي بالتمامي هاتنا ويران كرن زرار مزن لناوندا طفلة يا صافي كرنا صوت منيا لكوچراتا ديريكي بونا چمكي اوجي بو ارمانجا بومبين بلافرين دولتا ترك 16 مصفاين لفير تفويران بونا هر مصفايكي 7,000 لتر صوتمانيا خام هلتاني وتجبر إريشي 1,120,000 لتر صوتماني بين رخجو دبويا نفتي سركة لفي خالي دبوين مازوت غاز وبنزيني تفي فلتري مازوتي وسي ترانسين كهربي بالتمامي ويران بون بفي عواي مازوت و كهرباء لسرنه باجار 2,232 گوندان قطبو غازا اير بي جي آمالانجي نماتي پیدا کرن. لگوری برپرسان جسادی نوت جوی مصفای زیان دیتیا و چاکرن آویجی در فتن گل لکی مزند خوازه. بشتي مصفايا عودي طفلة تكانة مصفايا الهرمي دخبتي لفي مصفايا روجنا شصت حتى 7,000 لتر مازوت 10,000 لتر بنزين و 6,000 لتر غاز دهاته البراندن مصفايا جبو كانتونا جزيري 120 ميجا وايت كهرباجي پیدا دكر لي بشتي بومبا باراني 1 ميجا وات جي نما دده